chahi khudinggi pangthokpagum hapta Kangjeibung da ngasi ki mela kam fish crop competition lisingani kungani thoi pangthokhre sera sigi ngami sing yokhatna ba pandam da imoino numit ta so fish fair pangthokna ba honaragani til hidak amadi electrician aduna niyom kai na nga fabagi haina bi thadoklasi haina fisheries minister haikam Ningol na phongdokre wafum asilenga ki fisheries department asinduna palace compound leiba hapta Kangjeibung da pangthokkiba fish fair kam fish crop competition gi thoram aduda saruk yatuna phongdokhibani thoram aduda Manipur ki chairman MLA Kongkham Ravindra Kumbiesi ki MLA Sanasam Prem Chandra Fisheries Department ki director Haisnam Bal Krishna yauna tongan maroi bamioi singama dinga mi sing su sarugya ki nifuga mari rak suboina pangthokliba fish fair kam fish crop competition asida serasi ki tongan district singdagi ngami chani hen bana sarugya tuna stall chamaga yankhai manga romsu hangdukhi makhatana minister na phongdokhi bida chahi sigoina ngasi pangthokliba nga mela asira punna yam trabada nga kilo lakh amarom puthokna ba pandam thamli inglising ani taraga mapan gi record matungi na state asida chahi amagi oina nga metric ton lising yankhai gani thoi rom mathau tabada metric ton lising kunthra gani thoi rom di puthok pangam gi data leikre adumoina mak masigi matung chapchaba survey gi report leitrabasu hojik fawda metric ton ni furom di yawram lagani thajai chairman minister gi lising makhada changsilakiba Sareng project ki khongthang mai pakle haibiai gelhonga singyaw na nga ge wat pameng khatna na pandam dalenga ki fisheries department na leptana paikaliba thabak thoram singthaningai ni yumthong khuding da senari ba ngari gi phabonga mapali puslakli ba silamda masigi yelo phabonga na mahot sentokna na bahonaragani lamda masigi ngami singyo khana na pandam de imoino numita so fish fair pangthokna na ba meeting changlagani loina na til hidak amadi electrician aduna niyom kai na nga fabagi haina bi thadoklasi haibu wafam sing thamki fish fair se ko ni la chakko ko kate no na ko tawoi ka ko na tawoi aduna masi fish fair se su ko di Manipuri ama maru ai ko amma hai ta ko di kano da ko di mo chakko ko da kate na na ko mo ni su ko di mo ni ira ko ni su su ko na di dam lai ko na di ta ko ko de ba ke no se lai ko ni na masi na ni si ko aba si ko ko ni ko 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 ni na masi su ni ta da la ko ri ko mo ni ko ni mata mo ni di ko ni ni se da ira ko ni se da ko fish fair competition se masi su ko pa ko na masi सावनी है बस सोनी ना तो आगे बढ़िया बना कैसे सामने आने लेते बड़ों ना आगे से बड़ी मणिपुर तो वो स्टेशन में योगा मतलब पार्टी की अदम बंगा के फिशरी की मतलब प्रोडक्शन तो पार्टी मरम चावल मकम चावल अदम पार्टी मटिक चावल तो मतलब